Калтыр бул дүйнөдө ансыз да өмүр кыска, атыңды айтып урпак, иштериң болсун нуска. Из калтыр бул дүйнөдө жакшылык ишиң менен, акындар ыр жазышсын канаттуу сезим менен, акындар ыр жазышсын канаттуу сезим менен. Из калтыр бул дүйнөдө акыйкат сөзүң менен, эч качан ушак айтпа, көрбөсөң көзүң менен. Из калтыр бул дүйнөдө мор кери сезим менен, көңүлдү калтырбайлы баары өтөт бул дүйнөнөн, көңүлдү калтырбайлы баары өтөт бул дүйнөнөн. Из калтыр бул дүйнөдө мор кери сезим менен, көңүлдү калтырбайлы баары өтөт бул дүйнөнөн, көңүлдү калтырбайлы баары өтөт бул дүйнөдөн. Урматтуу бүгүнкү иш-чарага катышуучулар, бүгүн Кыргыз улуттук университетинин базасында, Кыргыз улуттук университетинде чоң бир кубанычтуу күн, майрам десек болот. Анткени бүгүн биздин замандашыбыз, мыкты жазуучу, публицист, журналист, Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору Абдулhamid Мырзаевичтин кийинки учурда жазган чыгармаларынын топтомунан турган «Батқан күндү аяймын» деген китебинин бет ачары башталып турат. Бүгүнкү иш-чарага эл жазуучулары, эл акындары, коомдук саясий ишмерлер, эл депутаты, журналистика багытында илгертенген практиктик журналисттердин жоң тобу катышып отурат. Баарыңыздарды бүгүнкү иш-чарага кош келиңиздер дечүбүз. Алгачкы сөз Кыргыз улуттук университетинин жетекчилигинин атынан улуттук университеттин проректору, филология илимдеринин доктору, профессор Келебаев Садык Калканович келди. Чынында биздин улуттук университетте бүгүн өзгөчө күн, кайталанбас тарыхый күн десек болот. Анын себебин баарыңыздар жүрөгүңүздөр менен, дилиңиздер менен туюп турасыздар. Мына Канат Жагыч өзү келмек, ал киши 25-күнү биздин Индиядагы өнөктөштүгүбүздүн чакыруусу менен кеткен, буюрса келген. Айткан, эми сиздер баарыңыздар жакшы билесиздер, Абдулhamid Мырзаков бул кыргыз адабиятындагы чыныгы феномен десек болот. Албетте феномен өзүнөн өзү пайда болбойт. Анын башында аңгеме жөнүндө болсок, Тыныстан менен тиги Сыдыр Карачевдин аңгемелери турду. Кийин Алгемелен Мухайловайдын Заат, Ахаймерген сыяктуу, Алыс Кутоодон соңку билген сыяктуу аңгемелер турду.
Keyin gelip çıkan ataqlı angemeleri, anan elbette 60'ın yıllardagı Vatakelerden, Genç Şabalardan, Muzakemden kabartlardan angemelerinin Asım İslam siyahtu Mıhtı kalendiberlerden angemeleri Abdülkerim Tarbiyalar desek olur. Oşok Tarbiyalar boyuna sinirgen, Oşok Tarbiyalar anlamalı önüktüğün adam maksatı çınığı Kırgız angemesinde klasika bugün tartılmaya yetişiyoruz gerek. Eğer işlemlesenizde davranışının bugün okula, eğer işlemlesenizde tandırdığı bugün okula çınığı klasika angemelerde cevap desek olur. Atıke onun bağırdan azı bu yerde oturanlar aytar, ömrün uzun olsun. Bizde Urut Üniversitesi'de işleyen kanunlar 15 yıl oldu. Bunun özünde adresler tarihte gezleştirilmesi, çok kalemlerler, çok akılcılıklar, ataklı kişiler sözsüz türde avutoryalarda sabah verip gelişken bunun klasik kanuncusu muhtaramayız. Avayca onun yazılan, onun yazıcı Erbum'un Kazak Üniversitesi'nin avutoryalarında sabah verip bu canlıdan artık oşan örnekli mantıklardan desek olur. Daha bizden hukuk olsun artık ömrün uzun olsun. Ondan da son çıkarmalar düzenli. Üniversitenin özünün bir içine çakan siyi vardı. Oşan tapşırıp koyuyor. Müsaade edin. Üniversite var, anlamında bir teknik anlamında üniversite Oşak 23. Mart günü bizden çoğu okumuşlar girişinde Erdoğan Matsak biz Kırgız Respublikası el casusu diye anlatmamı gösterdik. Bu da öncelerden oldu bu matlıklanlar. Bunday tradisyon bizde daha var. Burada bulup gelin. Buna Oşak okumuşlar girişinde sunuş kuracakkanda bu cezaevinde tuttu. Oşak'ın varlığını kılıp ayttık biz. Ulutlu Üniversitede 96. yılı Muhtar Borboğuz profesör olup işlep durup Kırgız Respublikası'nın el yazısını algan. 2002 yılı Kireç Bey Hasan Aliyev kafede başçısı olup durup Kırgız Respublikası'nın el yazısını algan. 2004 yılı 6. yılı Kaçkeviriz Kaçkınlar Artıkbayev Ağdağ kafede başçısı olup durup Kırgız Respublikası'nın el yazısını algan. Ahırcı yolu 16. yılı varlığınızda bilesizler, Kırgız'ın Tobayısıncısı Kadık Davutoviç, 16. yılı Kırgız Respublikası'nın il casusu dediğini anlattığından kurban. Bu canlılarla okuyan son sağlıklı mantıklarında kuş olsun, Oşan Sıylı, onunla dişinin dayım. Yapmak, yerleri iş yüzüne almasın hep bağımız direkt kullanır. Ki söz Oşak Jakşınakay candan gana jarıp көргөн мектепке өзүнүн жакшы баш сөзүн жазып берген философия илимдеринин доктору профессор Бөкөшев Жантүрбек агабызда. Abdülhamid Başsaf'ın 65 yıl yazılgan özünün çoğun toyu emez. Bugün Kırgız görkem sözünün Kırgız adayatının bir Jakşınakay saltanatlı bayram boldu desem bolot. Buna bugün bu yerde Kırgız adayatına, Kırgız görkem sözünü çoğun sağlık koşkan, şunun tuğusun götürgen, namusun talaşkan adamlardan kalın katmarı sütürde oturuyor. Bu bekerinden emez. Elbette Abdülhamid Başsaf'ın çıkarmacılığı yönünde көп нәрсе айтса болады. Men şu olayga gelip şu kitebine baş söz yazdım. Ana taraf görsеңіздер
Okuwa ошоңуздарда болот экен. Негизи көркөм чыгарма, көркөм сөзгө баш сөз жазып деле керек жок. Чыгарма өзүнө өзү жооп бериш керек. Ошентсе дагы чоң кубаныч менен бир чети чоң жоопкерчилик менен ушул китепке баш сөз жаздым. Азыр ошол сөзүмдү кайталаганга аракет кылып Грекостық дертен айтсам бұлардан біріншіден философияда өзіңді өзің танып біл деген насаат осият илгертен бері айтып келе жатат. Бұл сөзді біз Сократтың осияты деп айтабыз. Бирок мүмкүн башка сөздөр менен башкачараак тилде ар бир элде ар бир тилде бул бар. Адам özünü özü tanıp bilişi gerek. Bирок adam özünü özü tanıp bilgende al tek kana özünün bir kulkunu özünün özüne değişeli bir özgöçe kasiyetlerdi bilip oşo menен dagı çekтербестен başka adamlardı tanıp biliş gerek. Özün kurçagan küylünü tanıp biliş gerek. Özü yaşap atkan ağalandı tanıp biliş gerek. Oşondo özünü özü tanıp bilek. Adabiyat, көркем adabiyat, ыр, поэзия, әңгеме, повесть, роман, ушул адамдын өзүн өзү таанып билишине кызмат кылган бир улуу төөлөк, улуу нерсе. Жазуучунун, акындын вазифасы ошону менен бийик. Биз мына ушул мага чейин сүйлөгөндөр дагы айтышты. Матисак көп кырлуу талант. Ошонун ичинен бул жыйнагында эки өзгөчө өнөрү таланты көрүнүп турат. Бул биринчиден прозаик жазуучулук өнөрү, экинчиден журналисттик өнөрү. Мындай караганда экөө бир эле. Журналист катары очерк жазабы, кыска макала жазабы, бир көргөн окуясын жазабы, ошону бийик деңгээлге көтөрүп, көркөм сөз менен окурмандын кулагына куюла турган, көңүлүнө уюй турган деңгээлге жеткирип жазат. Ал эми көркөм чыгармаларын окусаңар, әңгеме, повестин ал турмушта болгон, şu болуп өткөн, ойынан чыккан эмес, өзү жакынлашып жүргөн турмуштагы окуядай жазылат. Ушуну менен биз жазуучунун бир калеминен табигый түрдө, органикалык түрдө чыккан бир тексттерди, чыгармаларды окуйбуз. Бир кезде Абдилhamid Матисак жаш жазуучу, мен жаш сынчылардын эсебинде жүрчүлөр. Жазуучулар союзунда бир чогулуш болуп, кыргыз жаш жазуучулары, кыргыз прозасы жөнүндө доклад жасаган эсимде Чыңгыз Айтматов төрага жазуучулардын башчысы. Ошондо бир мактап жакшы пикир айтып эле, мына ошондон бери канча убакыт өтүп, эми китебине баш сөз жазып дагы мактадым. Мактоого жараша турган, мактоого татый турган чыгармалар, тексттер. Эң негизгиси кеп санында эмес. Ошондон бери бир топ убакыт өтүп, мүмкүн саман тобонун чөп жагын аралаштырып туруп, бир 5-6 ушундай китеп чыгарып койсо деле азыркы заманда боло берет. Андай көрүнөбүз. Бирок ушунчалык жоопкерчилик менен, сөзгө ушунчалык аяр мамиле менен тандап, кылдап мамиле жасап, иргеп жазган чыгармаларын ушул китепке топтогон экен. Менимче окурмандар сүйүндө турган, окурмандардын көңүлүн ушпак кыла турган жакшы чыгармалар, жакшы тексттер. Асанбайды атабыз Кулан байкуш қан тикен, жылан байкуш қан тикен деп дейсе, Абдилhamid Матисак баткан күндү аяймын деп ушул китебин
okurmanlarga sunulur. Görse bizden turmuş, adamdın turmuşu. Oşol bir nerseni ayı o. Bir nersege kan görü. Bir nersenin cevapkirçiligini aluu. Oşonu menen adam bolup geliriz. Bunu şu çoğun ulu vazifaga Abdülhamit maksatından kızmaklar teorik. Bundan da şu Kırgız adayatına, Kırgız köküm sözüne koşultulan salgınları var. Çıkarmacılık arımız algalay versin, iyiliklerle, yaşlılıklarla bırakın. Çağrılar sizge çoğun rahmat. Albatta Abdülhamit Murzayev şöyle aytırırsa söz tügün böyle. Buna çıkarda belgili olgunday. Abdülhamit Murzayev çıkarmacılığı jönünde eng son kitapta yazdı. Oşonda hurmatlı süйлöçülөр mümkün bolsa reglamentni saktap şoğulduğumuz varlar. Onun anca sözümüzler bolsa bunday kıskartıp da koysangsızlar olur. Sebebi bizden işyaranın ikinci bölümü de var. Onun işyaranın ikinci bölümü de var. Anca ayıktan kalan sözümüzler boş olacak da ayıksanız da olur. Bir ayrılmaçılığında bu celde mikrofonlarla söylesenizdür. Cihazda çocuklarla söylüyorlar. Olabilir. Gene Kaynar restoranı bugünkü işçilerle Altay'ın yaşına kardeşler konuşmaya oturar. O şol celde sözlü ulanmamız. Bazı söz belirli siyasetçi, siyasi bilimlerin doktoru, profesör, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Başkanı. Söyleşen sözlü gömrük, varmaktayla belli görür. Hareketli çalışkan, içindeki yolu çoğunluğu çıkarmaları, müstakası, makalaları, gözünlükleri. Ben bugün bu cilde fakanın sözümüzde birleştir, Kırgız Elbatları, Bükkan Mahmut Ölçkenliğe geldi. Sözümüzde birleştir, Akşin Uğraç, Akdeniz'in bu şey oldu. Hazırdan arasında tekrar etti, şu yeni anlamlarda tutkaklar oldu. Biz geçerli sokaklarda çok dışında Abdülhamit sözümüzde ekranız. Evet, kısa devatlar gittiğiniz de 3 meseleye topluluyor. Birincisi Abdülhamit Çarpı'nın memleketin olduğunu düşünüyor. İkincisi yazıcı jurnalist, üçüncüsü öğretmen. Öte kısa ekranda Abdülhamit'in ben öte tanıtlarının gözünün şunday ilgili yolunda, yeki yolu Kırgız Tulusun Cedek'te. Daha bir çok yıllar kıtayırdı Cedek'te. Şu iki cedekten abdan jakşı iş kaldırıp, abdan jakşı atmayın ki. Olmasa sayıcıdan beri biz biliyoruz. Kaysi cemde Kırgızlar görüştese o şöncede intigride, o şöncede bu şahayı, o şöncede öğrenler bulundu. Abdülhamit işte geçirdi. Ağzından çeyin, şuradaki aşılar vardı. Ayrıca Kırgız Tulusun'da işleyebildi. Maksat Ümiyetlerinde ağzından çeyin. Ayrıca cazı düşürdüğünü var denler. İkincisi, elbette bu jurnalistik benim adavayı çağırmacılığı. Ben Adis Adanya Çevresinin bu Katar'da okuman Katar'ında kayıtlarının ve Abdülhamit Bey'le politikasında olduğu, hangi bedelinde olduğu, başkasında var. Bizim aramızda çünkü bir adamda, bizim de komşu olduğumuz, hatta zeyliğimiz, bize bir görüşte büro, Abdülhamit başkaça dilinen, başkaça boy bilen bir boyuma sağlık vermeyecekler. Ben şu canından oyunum, özgür bilesini Gabriel Garcia Marquez Nobel'lik sıyrıkta alıp Yolgan'dan ayın dige eresine başladı. Doğaya çok var. Oy balam degen dünyalık sıyrılardı. Bu tutar üstündeyimden dese, bizim de ben aytmanda ölüyüm göreyim. Ayda kadın kalaş neler, aytkan degenler, cazaveri bağlan turbay bile. Boşan sonunda Abdülhamit'likten hoşlandı, özürlükte gerekli.
Bürok men жазса başka жазса болмайды эле. Абдыламиттин жазганда бул чоң философия, чоң ой, чоң менен жазган. Ошон үчүн мен кайсы чыгармасын окуйм, мени Мурат Агай жөнүндө жазган, Сүйгөн Учакмор жөнүндө жазган, Балташ ушул иш жөнүндө чыгышкан болуп, кыскасы чоң философия, чоң ойлор жатат. Bir gana kişilik etmesi, dediğim adamiyatçınızın icabı örneği. Taktikli kız degeni var. Hem kişilik eğilimi. Akçe'de atası gün sayın, cuma sayın tigemeye gibi namaz cumarına. Kerkek'te Bişkek'te Rusya'ların arasında söyleşici cana telegraf takdir etsin. Ayrıca hoşun şeyleri telegraf çıkısı körünü hayvan çaktırır atası. Mağada hoşundan gelip olsa diye. Şundan bir çıkım mediler oldular. Sizde de hoşundan olur. Ki bana kız ki bana başka birileri turlar bir kazandan ki kız Karagada neler oldu diye. Bu ne mi oynamış gerek bu? Degen atlar çok filosofi yaptı. Denemeden taşlar uzatmayın. Ana akırtısı elbette bizde çoğun kızmaklarda işlemcilik şu kanseli ölçülü çarpıtacak ölçülü olur. Bunlardan geri özünün tecrübesini, özünün bilginin üstünde güveniyorlar. Bu degen derse üstünde Abdülhamit'in oyu, Abdülhamit'in tecrübesi. Yerden uşul üstünde, uşul üstünde yerden uşuların arasında çok yazıcılar, çok jurnalistler, çok bir patriot adamlar çıkar. Bana Abdülhamit Hoşoğlu'nun cürüğünü, özünün cürük dövülemesini veriyorlar. Yine Abdülhamit abi o iterlersin bulup, yok, öteki Kocaeli'den çektirilirse gerek, Slava Bedriye'ye gidelim olmanı bulmalıyız. Teki 30 yaşında zbor bir alsa, şu cross katsa bir çıkıyor, birinci olur, biraz saat burada, tribünden bir saat iyi getirmeden, tek oynamadığında için hatta getirseler kaptayda vayda dedi. Oşun için ben kursu koyup kaptayda kasım için. Oşun için ben senin 65 yaşlı Kurak Bur degen adamın tolup, akıl esi tolup, dünyanın dağınıp, başka mayda çilemelerden kişilerle olup, ben oylayımın yeni senin bir жақсы çıkarmalar verir durgan, жақсы oylar ayta turgan, mezgillikleri de oylayman. Day seni hoşuna жеткирсин, ben sana hoşuna ertelik yaşında kılamam. Rahmat, var ol, aman ol. Kırgız el yazıcısı Melis Alakirov ağabeyimizden. Biz için kalkarsız Melis Alakirov yollamız. Sözü boyunca salamaslarını uçuraşılıklarına başlayayım. Ben kutlu sözümde Halil Demur'la Abdülhamid Taykan çaylı bana boşayken parasız değil. Bana boşayken değil. Kutlu sözlerimde. Ben biraz kısmı denizde portretine, objektifte, subjektifte fikirlerimi yazıp geldiğimde o sana o öğrenimleri vaktine anlaştım. Bu mağada teşhir, bana gözünüz aynı vakit demem varla. Sözümü sağ alsıraktan başlayıp öpüren öpkörmülümden, bu öpkörmülümden 70. yılın 70. turayı. Zindarı mecidi. Ben burada orada dayanıp geçti. İşte dursun, 7. yaş kestindirlekleri, kursdaşım, kardeşimiz, akın, mıhtı jurnalist, mıhtı uyuşturucu, Almanya Sonları telefon çalıp, Kelbe isimli ormanıma çavuş deşeyim. Orman var ne degenler, Anıstaman orada gelen olmayı degenler, aklına çetik gelmezdi. Anam bize de getirilişte yerden yoluyla benim başka emin varlı, üretim varlı, Sovet Kırgızistan, o şöyle 2 yaştan kadınlar tanıdacak. Anam beni çağırıp Sovet Kırgızistan işten koyduğunda.
Halil'de ben 10 yıl işlettim. Hemen giyip kitap hastalarına gittim. Yeni çay da atarım. Ankara'nın Kıyıcı'da Sovyet Kırgızistan'da Adil Ahmet'in de benim davet çağırmasını beklemiş buldum. Tam şuraya davet ettim. Yaklaşık gençlik yaşları Arvay hakkından, Kurbayız hakkından, Akbar hakkından, adalet degeninde gelip şunu, ama şu adalet anlaştık bilelim. Ben şunu aytayım oldu. Sovyet Kırgızistan olsa, antık, elge hizmet kılığının ülgüsün görsötüğünün yollaştırırken bir unutup mutlu kesip olsa. Acaba biz koridordan basalçımız. Tamaktan kadar kaçıp çıkıp gözüge var tamaktan bana kayla geçiyoruz da. Şunçalık kalplik mutlu olsa da. Ona o şeyden tabi alan bekleyin alandı biliş gerekti. Ben buna dayanay doktorum ve kendilerimiz. Bu mektep, yani çok mektepte şöyle terbiyesini körgöndürmeye dayanayım. İkinci, bunun üstadları mıhtı oldu. Kırgız prozasının mıhtı şehirleri, şunçalı adam, şunçalı adamlar, Kırgız'ın casusları, Murzalaklar, Kengeş, Yusuf'u öpüyor. Bunu böyle şu koltuğuna götürüp sen caskın, onu demek deyip harbi caskını maktap, çay pişip, yürüp, davet, üstad oldu. Ben bunu Hatay Pazarı'yla ilgili odamda. Gönüller üzerine bu üstadın rolü tasiri üzerinde söz. Ben anandağı bunun kitabını çıkarırken tüzden tüz kömek vergen demek eyleyim. Amkeli son kezde Oscar'ın zatı başka redaktörü oturan yazıda bunun Tandır degen cinayı mektep basmasına tempolarına girecek. Anne redaktörde ona bir yerde oturan Samsakistan arayıptı. Mıhtı redaktörlerin biri o şunu dayında çıkaramaz. Yok, sen Samsak. Redaktör Samsak. Samsak çıkaramaz. Sen demene, sen Akkorban'ı çıkaramayacaksın. Ben adayyatta cetetep durman Akkorban değil kitabı. Teki Kirgiz'in anda çıkar Kirgiz'in. O şonluktan bu kadar benim içindeki yeşil vardı. Buraya gidip Tandırmen'in Akkorban bu Kırgız adayyatına cami isim gelgeni. Kırgız adayyatının casusların sağlama cami özünün kalem teşebbüt bir casus gelgeninden kavar vergenden. Tabi şimdi boşandan başlarlarında bu. Boşandan başlar maksat degen casusu biz, casusu degen dememinen, atmenen, agede casusu aklım degen söz çok demeden. Daraza, daraza bu, son daraza giden yolunda. Andan ne olduysa, andan giyip, üstüne sürekli filmde gelmek yolunda. Andan giyip bu Sovyet Kırgızistan'ın başka redaktörü olmadı, başka redaktörden böyle redaktörde. Andan giyip Hüteyer'in prezidenti olmadı. Buna boşundan giyip Martizakut degen canlıçı çok olmadı. Görmemeli. Bilmem, genel demezler. Ama yoksa bu mansap degen, iyilik degen, takmadaş degen de, degen çok böyle caksatmayla kişinin bunu yoldan burak degen. Ana boşun düşünü olgan emek, elge kızmak kıl, çoğunlarına kızmak kıl degen prinsipti, kalasan da kalavasan da boşun oğlundan caslar degen. Tay boşun koyup olup kaldı. Ana boşun gözden koyup kalmaya tanıyorum. Muzakirede genç dostumdan söyleşik olursa, hatanlarımızın bu hocasına bu da öyle koyuyor. Acıraları tepkiye yürüdük de, sıkılmayı yaptık. Ana boşun bütünden neyden bıraktık, değil. Samsakistan'a gittik, kalp üzerine alıplarla. Avukat'ta kalp, Abdülhamid, adaletle kalp, gel göz adalet dünyasına, senin sorun başka değil koyduğunda. Bu kalp degen sözü, bana şu çangırgan dinleri unutturdu. Çangırıp bunu kayra cami çocuklar, cami neye alıp geldiler. Buna şunu, ben denayım bana bilgen, bana telefon çalıp aytıp kaldı. Ben o жақсы көріп, айтып қалғаным ол, мен Venezuela'ya gittim.
Fikirlerimi ayda veren. Yaşlılar bir adam gönderdiler. Anakara öyle yaşlı gördü. Hani kitabımı çağırdım öyle. Ağlamızda belli. Karasam 3 kilo. 3 kilo. 600 bin. Ben şundan hesaplayayım. Bir iki gözde biz Pegan tamamına göçük ettik Kazaklardan yürüyorum oldum. 10 tonluk çıkarış gerek, 15 tonluk çıkarış gerek. Kazak yakınlarımız, dönük yakınlar 10 ton çıkarsa tanrılara verirdi. Yer alemi 2 ton çıkarsa, ağırlıkta 100 ton çıkarsa, kazak katımız 10 ton çıkar. Ben tanrılara 10 tonlukta koyacağım olur yani aynı. Altınlar oturasın alma. Öyle dedim, Ahmet olan tek ton olsa, öyle öyle bu evine gelen gönder, bir dakikada profesörlerin dakikasına ben baraktan çıkanlarım. O var. Baraktan çıkanlar da tiyatroları kadar, yemeleri kadar baraktasan, bayağı bana tanış, bayağı yemeleri, parmağına kokondurup, bir kayara gün tümde var, koku çıkar. Koku çıksan, ben bayağı bir gezdeki çok konuşuklardır. Kayra geldik önüne. Bir gezdeki çok bulmayanlar olanlar, kelime sultanının kayra geldik. Ana boşananlarına ettim. Bunu Cenab-ı samsaktım. Kayıt devat bana şu tur vardı. Yeni kayış gerektim. Ana ben kısaltayım sözümü. Sen kısaltayım devatmayız mı? Ana boşanıcı diye şeyleri Yıllarık mıktı klasikte. Ben diğer dostlarımın bir karşı olmayı da öğren. Aktif ol, şaşlar aktif ol, özgür başlarından gezdi. 80-90'larda hulu çıkarmaları çalışkan. Sen de olsa 65 kere çıkırsın. Kaldı genel çıkıp, tümünü güçün gelip turban gezdiler. Kalır çalışsın gerek. Sen kırızada hayatında öz ordunu taraf, kırızada hayatında törünün uğruna alışın gerek. Ben bugünkü Aytavat'tan Sadık'ta neyip çalışsınlar. Görsöktüremeni, varlık yaşlar sayesinde kolda görsöktürsün, anlattık var. Şu neden? Koşanlıktan ben prizmde bir şeyler diye de aklı oturat, devlette olsa oturuyoruz. Koşanlık, krizmde oturat, seri prizmden neydi oturat, sürettürüyle, öttürüyoruz. Bu da diyorsa. Arada kalan sözünün çaylar kalın. Bırakmayın. Hazırlık söz Kırmızı el akını, talantlı akın, yıl aralık Türksoy uyumundaki Kırgızistan'ın ökülü hoca geldi, Kulke'nin gelirdi. Türksoy'dan geldim. Hazır Antep'te başka işte orada. Ben sırf tecrübe için, tecrübe için yaxşı bilbeyim. Abdülhamid Maçsakov Kırgız el yazıcılığına birinci yorusunu şekilde. Eğer de birinci yorusunu şekilde yaptan olsa anda Kırgız'ın adabi boğumculuğu, ilmi boğumculuğu, oymanalik seyahatlığı, evi çukuran bakkan seyahatlığı. Eğer de sonuç edip berilmeye kalman olsa anda oşal mıh çekerler, sıyılıp verir mıh çekerlerinin oyu, mıh çekerlerinin kolu şu duvarda mıh bilen kadar durganday. Duyulatan. Elbette bugünkü günde Abdülhamid Maçsak'ta bu nam kölgü kayıp çaraşkandaydı. Kolumuzda tepki tek çaraşkanday çaraşkan. Andıktan bugünkü şu demirgi için de ben özümden jeke rahatsızlığında ayta getirdim. Şimdi akınlar geçki ruhu verse geçki suva düşkün seyahatlığı cadaat kılar. Boşanlıktan mümkün oluşunca alma gezek, poeziyanı alma gezek, prozanı katar ancı okugan, boşan öte menimce abdan bir faydalı derse, alevi boşan akındardır, ırcanlı adamlardır. İzdep çürük okuy turgan birden bir yazgıcısı men aytarelip bu Abdülhamid Maçsakov. Bu Abdülhamid Maçsakov'un şu povest
angemeleri. Hem için Antkeni Abdülhamit Maçsak'ın angeme povestleri uşunçalık görküm, uşunçalık poetikalı, Alturgay lirikalı dolaylar. Akınlarının şu üyrene durgan görkümlüğü, üyrene durgan poetikası, üyrene durgan lirikalı anın çıkarmana kadar. Sözgü, sarangı andan beter ülgü. Aytılan oydun, manenin ekspresiflüğü andan beter ülgü. Dilinin şirinliği mından beter ülgü. Ben ayrım bir tekstlerin arasında çok poetikalık bir cevdaylar tutulduğum gibi. Mesela, geçki ayın toy bergen adamın korusuna okşaş. Kanday görgüm, kanday tabayım. Bunu belki başka kalemler 3 gün, 3 para, 5 para, 10 para tutacağız şimdi. Olmasa biz biteceğiz abi. Karıya kaç çok bu deyip surayı yiyeceğiz de toktodu. Maçsa bak, tutacağız bak. Maçsa bak, min tutacağız. Karıya dil ucuna gelgen suru dişte kaldı. Kanday görüyorum. Ablasının 50 son pensiyasının 2 canına seviyeler aydan ayga жеткирүүдө. Cevap olsa saatin şivindiğin kızıl şiirağı ağlam keset. Candan kaçkan adamlar şu boyu candan ödü. Alar beyt, alar güzdü durlar cümle bıraktan desesinde. Candan kaçıp atşak, o kaçıp atmanın özün güzdü durlar bıraktan desesinde. Aksakalı karanlıkta akşam bulup ağardı. Gelse üyü cavuk, kara bulupu eşikke jarmaşkan çayanday gözüne bir su uçuradı. Paris gözünü çıkıp ırda, çınıdı ırdın işletleri. Dükkanın mandayınları çoğun talgın tümünde bizden çalda bunu üstüne oldursa bir yıldan beri bulup yetişmekte. Buna bulup Fransa'ya gittiğim vakitte oturman çallar bir kaçı vakit. Abdan da görküm sürüyor. Bundaydı benimce tekstler abdan şunçalık bir gök tapsanızlar. Bolup da barımızda işe durasılar. Olmasa bayağı cezdesi yok o diri karman pazarda getip atıp anan top kalgan yerde sürekli gönderimizler. Ekөөбүз суунун ортосуна токтоп калган дүмүрдөй. Көпчүлүк бизге келгенде эки бөлүнүп, эки жагыбыздан агып жатат. Кандай сонун сүрөттөр. Же болбосо топусу менен тармак чачын бастырган узун жигит жабын табарсыз кылып барсайтып келди. Bir okul менен эсимде калат. Эмне абдан узарса боло берди. Ошол кезде экинчи жагым айткым келет. Кадимки Солженицин Бродский жөнүндө жазып атып, анын акындык bir кырларын ачып атып, bir жеринде мындай өкүнгөнү бар. Сен экөөбүз Америкада жашаган менен баары бир биз орустун жазуучусу, орустун акыныбыз, орус элинин, орус адабиятынын өкүлүбүз. Мен bir razı olmadan neysen değil. Senin kitabinde orustun gönlü, görküm, gökçülük düşünüp, gökçülüğü düşünmegen maylı bir sözleri tapay var. Arası belirli sözler değil. Bu canına karaganda tabi Abdülhamit Maçsak'ın çıkarmalarında leksikon, söz bayramı şunçalık bay. Aydalı nolok eken adimden aşkar sebep düştü. Askerlik atkan. Çekine işti. Yeğimiz Yavuz geldi. Bayını düğün gönder. Çemege albakan. Baçaklap koyacağızlar. Bu siyahlı sözlörlü kadam sayı tavuş kalır. Men aytar edem, Abdülhamit Maçsak'ın angemlerini okurman, bir yıl okuyorum olmuyor. Bu kaytalap okumanda jaranlı uçarlar.
Birinciden жоғарыда айтқан көркем мақсатқа тұрмыштың көркем суретini чөндіріш үшін, тұрмыштың түркін мағынасын аңлаш үшін. Екіншіден, Матисақовтың көпшілік әңгімелері оқиғаға ғана орын байланбайды. Ал образдарға, ал мүнөздерге орын байланады. Егер де қимылды бір оқиғаларға менен ғана шектелсе, анда бірін оқып қойшы болады, екінші оқиған көрмеді. Әйткені тегіл ешнақ барып ташынақты жыға сөзді ал барып қошматтың аяғына алғанды башқа. Ал мұнда әрбір оқығанда ақындың шебершілігі, аның ақындың шығармашылық сырлары, қырлары ашылып отырады. Қаншалық оқыған сайын ошончолук шебер. Misal қатары мен бір екі әңгіме доктор ойында отам, кем баған таразачы деген әңгімелер. Бұларда жарытылы сюжеттері жоқ. Бірақ аға қарабастан күйе баланың баяғы диалогтағы сөздерін оқуат өте, ошол күйе баланың оқылған шунчалық жек көріп. Адам жерде жинділіктері қылған жері жоқ. Бірақ ошол түшініктерінің шунчалық жек көріп. Ошол içken Arap'tı, tümle yağ oyun kaçkın gibi. Orozdan altında et koyalım bana. Bana nemi, oşanda geldi Tarancan gemesinde, Tarazaçan gemesinde. Kuyta Tarazaçı, ailen aslında da sarılan azını olan ve mamiller için. Canındarlarla yasalan mamiller için. Adam şunçalık suyuyor. Cenab-ı Hak okuyalar, kıymet hareketleri bol menen. Matısaqovtun әңгімелеріндегі майда кичинекей нюанстар окол тоодой мааниге эгеде. Мисалы үчүн туйду чалып жана немени таразага кезекке туруп бүттү кыштап барсак жана ошого карабастан ал жактан сокур жигитти таксиге салып койгон. Салып койгондон келип келсе эч ким жок. Келсе barısı var. Biro kol için çenekçi bir var çok. Okurmanga bunu kaldırır. Aksakaldığın casakan işleyeceksin. Hadi işte. Alemi Cenab-ı kol için çenek durgan bir vardı. Kim alışın? Bunu gücü aşıp taşıvatkan. Şunu çalıp güç kötü olup durgan jigit arattı. Екеуді бір-біріне салыштырып алған оқырман деп дағыстықай қойып қойғанда бұл үшін оқырман өзі андан ары іштеш керек. Те болмаса жаңағы кембағал әңгімесінде шыншалық жадаған үй бүлесі кетіп қалып, аны кеткенден кейін өзі партай ашылып, түшініп, басын біліп, үй бүлесінің шыншалық езіліп тұрды. Екі айдан кейін бір жаққа uzak uakta işlettirgenge işinen jiberiп atsa, tege kurtqa açkıştı sayıp koyup ketip atadi. Okustan benim üylerim gelip kalsa, açkış çok sırtta kalıp kalmasa degen manada açkıştı sayıp koyup ketip atadi. Bunun ne degen düşün? Bu degen bir ele bu kurtun açkıç emes. Bu degen canjüynünün açkıçı. Bu yerde oңолуунун ачкычы, бул жерде бир жакшылыктын ачкычы калып атканын окурман баамдаш керек. Эми мен Матисақовтун чыгармаларынын бир турмуштук бир таасирин айтып берейин. Сөзүмдүн башында өткөн, балким антамдагы эсиңизде бардыр. 2004 жылы болуш керек. Мен ошто иштей берем, оштон Бишкекке келип, бийиктик басмасына барып калсам, балдар иштеп атышат, карай калсам, Матисақовтун неме? Атамды көргөн өлмөсүн деген чоң китеби. Китепке үйрүнүп карап кетип калсам, Жумайдын Кадыров бир китеп белегетти. Аны отурман кысылап үйгө келип, жайдын кысыбы
Eskiden yok uydu, ben okup çırpa vatanı bayağı Melisa'ya yakınday tanışımız, hangi ben okutam da birinci. Uşam atam da ölmesin. Oku assa, o böyle meniyasıdır. Meniyasıdır. Men bunu uşamday ayıqa barabında, aksakalda birinin sana biri ötüp ketken atamda gep kılışır. Janabınday kolun bu karmaları koya vermeye gep kılışır. Benden bir kırımda var. Aksakaldın kimdeki sürdü gönü, aksakaldın kimdeki gül bөгönü. Jagadarın gel atıp beni gözlü, jalan atam jönündü süylümünü. Andan keyin barıp alıp turup, jayga barganda kumsargan çöptür. Atamın jayı tüzölüp kalgan, şunçalık meni de yazgандай ondan keyin Ferdek'e telefon çaldım. Kitapı tutup koyayım, seni darı aldı. Darı aldı. Bana oy kitabımızı çıktırmayayım, oradan mutlu olsun diyor de. Açsam, haysi kitap değil. Oy buna atamı göndermesin. Oy bu düşten değil bana geliriz diye açmayayım. Niye biliyorsun görelek mi değil? Niye bir olsun adam görürüm ölmesini gelen geleyimiz bu oku adam. Niye ne göndereceksiniz? Benim atam göndereceksiniz. Hep para olan değil. Şaşık ettim ben. Bayağı adamı istetmedi orada. Telefonun ucunda, aracında, maçsak vereceğimde ben aldım olsun beni soğuratmadan. Ben olsa bayağı ben bayraştım seni bir okşaş geldi. Bayağı bir ıyımdı. Kıyım adam şunday okuyalım oldu ama ben değil. Burada bir çıkarmanın dersi. Çıkarmanın dersi. Diğerde Oşanın başka böyle bir tapiyata aittı. Aysel bura düşmüştü. Bura giyimiydi. Bura düşmüşken çok. Eğer de maçsa bu Kırgız kursunun baş redaktörü emes bolsa oşanın jaşıp kelip bilen деген сөз işte. Demi sözünü kıskartayıp жогоруда da ayttı. Daha bir özgüçölüğü uşun her bir çıkarmada maçsa özünün obrazı var. Özünün obrazı var. Ушундай дарыстыкча турасыз, же болбосо кетке кийген болосуз, же болбосо айылдыкча кийинген болосуз. Бирок ар бир чыгармада мачса өзүнүн образы. Менимче ошол өзүн жазган үчүн, өзү аркылуу чыгармаларды жазган үчүн чыгармалары таасирдүү болуш керек. Андыктан чыгармачылык ийгиликтериңиз арта берсин. Бүгүнкү китеп бул улуттун байлыгы, эми сиздин ар бир күнүңүз илгери Рыспай Абдыкадыровдун Салижан жигити жазган. Рыспай, сенин ар бир күнүң, өмүрүң улуттун кенчи. Андыктан сиз дагы улутка ушунчалык керексиз, жакшылыктарга, бийиктиктерге жакшырыңыз. Rahmat kollektivimize. Başımızdan ötközüp atarız. Bu vakıttas, ben 2-3 minutta özümün oyununu aytkan hareket kılayım. Bu benim bağlamım. Oluşça aytkanda empirikal көзқараш. Мати Сақовты, журналист Мати Сақовты, жазуучу Мати Сақовты бөлөк адабиятчылардан өзгөчөлүп турган 7 бийликтиги. Биринчиден, советтик журналистика өтө жоопкерчиликтүү болчу, советтик журналистика өтө суксак болчу. Ошол советтик журналистикасынын эрежесин, регламентин бузуп чыккан феномен бул Абдылхамит Мати Сақовдун Кыргыз өнүгүү чокмортугунда деген китеби болгон, очерки болгон. Ошондон Кыргызстанда журналистика факультети бизде гана болчу, бир курста 20-25 студент, жалпысынан 100 студент болсо, 99 студенттин комнатасында ирип турчу. Мати Сақов менен
кабинетине кирип аудиторияга сабак берген жок. Бирок ошол очередти окуп жүрүп, ошол таанышкандан бери Матисаков менин устатым деп санайт. Ушул залда биз Чокмоновду чакырдык. Зал толтура. Тилекке каршы Сүймөнкул Чокмонов мектептегидей ачык айрым инсан эмес экен. Сөзгө салам экен, жооп жүргөндү, суроо берсе супсак жооп берип коет. Көрсө Чокмоновду билиш үчүн сөз жооп жооп кереги жок экен. Чокмонов кинодогу образдарды ачып берсе, Чокмонов инсан катары ачып берген белгиленди бул ошол китеп көбөлүк Кыргыз өмүр Чокмоновдун өмүндөй деген сөз бул Матисаков. Бул өзү Жоломон кылган алынган. Бир салуу менен бүтүндөй Чокмоновдун образын ачып берип, бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз очеркинин феномени. Экинчи жагдай биз студент кезинде агайдын күзгү деген макала дейсизби, аңгеме дейсизби, дайым Матисаковдун ичинде эки кармаш керек. Журналист Матисаков, анан жазуучу Матисаков. Кээ бир журналисттер бар, аңгеме жазса деле макала окшотот. А Матисаковдун тескерисинче макала жазса деле аңгеме окшотот. Ошол макаланын таасирин ушундай билиңиздер, жагыш деген бала жерде жазылыптыр. Ошол баланы колдоо боюнча университетте кыйноо түзүлүп, менин группалаштарым бирөөсү комиссар, бирөөсү капитан команда болуп, журналисттер расписание түсүп, ошол ооруп жаткан жагышка ар жума күнү экиден үстөлүп басып жүрөбүз. Мына бир макаланы бүтүндөй бир аң сезимге болгон таасири. Андай окуя ошол бир макаланын негизинде кыйноо түзүлгөн Кыргыз журналистикасында ага чейин жанына келип болду, менин эсимде жок. Үчүнчү жагдай жана турмуштан таанышуулар, ал жерде Кожоев агай абдан жакшы айтты. Бул Кыргыз журналистикасында жаңы жанр. Адатта Лев Толстой өзүнүн күндөлүгүндө колдонгон, француз жазуучусу Альбер Камю колдонгон кичинекей эпизоддор менен бүгүнкү турмуштун таш түшүн, жаман жакшылыгын, кыскача айтканда бүгүнкү күндүн автопортрети ошол эскилерде жазылган. Бул жаңы жанр бир эле жери бар. Бир чал невестасынан Кудай сурап комнаталарда үйлөрдө кылып жүрөт экен. Анан үйгө келсе, нан ооз тийсе, нан ооз тийгизбей, нан ооз тийбей, акчаны алып чыгып берет. Кайра дагы акча сурайт. Баягы ушул заман баягы Кудай сөзү нан сураш керек деп. Нан сурабай, пул сураган заманды көрсөтүп, бүгүнкү күндүн ашуу чындыгын айткан жагдай. Төртүнчү, өзгөчөлүк бул Абдыламит Матисаковдун аңгемелерин художниктин сөзүнөн айтып турган болсок, Абдыламит Матисаковдун аңгемелери бул Кыргыздын аксакалы, карыялары, чалдары жөнүндөгү палаталардын көргөзмөсү. Биз тааныган эле чал, биз тааныган эле аксакал, жөнөкөй турмуш, бир ошолордун арулугун ата деле, эне сыяктуу боору бар, эне сыяктуу мээримдүү боло турган жаңы чогуу ачып берген. Барыбыз айылда чоңойдук, ата деген эме кабагы менен тарып алып, кээде тилдеп коет, кээде какыс туруп коет. Барыбыздын атабыз болбосу ушундай. Жок, Матисаковдо атанын образы бул энедей мээримдүү. Матисаковдо тиешелүү, атанын өзгөчө жан дүйнөсүнүн бир өтө насик, көзгө көрүнбөгөн, үлгүлдөгөн сөздөр менен сүрөттөгөн образ. Кийинки өзгөчөлүк Матисаковдун проза бул электик проза. Бир учурда Россияда Деревенский проза деген чыкты эле бар. Баарыбызга 18 жаштан бери ошо ата жазуучулар шаарда жашап атат, 30-40 жылдан бери. Бирок шаарда жазган эч ким жок. Баары айылда жазган. Сен аруу турмуш, себеби баары личность болуп калыптангандарды кабыл алуу сезимдики айылда өтөт окшойт. Баарыбыз айылда сагынабыз. Айылда жүрүп эч ким шаарда сагынбайт. Анан ошол Кожоев акенин бир сөзүн мен айтайын дегенде өтө ширин сөздөр. Өтө ширин сөздөр менен Достоевский айтат экен, менин чыгармаларым канчада жашайт билбейм, бирок мен орус адабиятына 5 сөз киргиздим. Матисаковдун аңгемелеринде эле бир 7-8 же ноокаткабы, же түштүккө эле тиешелүү, бирок кыргыз адабиятын айткан укмуштуу сөздөр бар. Биякта журналисттер отурабыз, мунга тиешеси жок. Мен кыргыз тили жөнүндө макала жазып, иликтеп көрсөм, өзү Ожеговдун сылалары 57 сөз.
Европада өнүккөн тилдер мамлекеттик тилдер. Италия, француз тилдери, немис тилдери 50.000 70 000 сөз менен байып да. Эми кыргыздыкын карасаңыз, түшүндүрмө сөз 87 000, Мухамбаевдин сөз менен кошкондо, диалогтук сөз менен кошкондо 117 000 сөз. Бирок азыркы кесиптерди окусаңыз 1,5 миңден ашык сөз жок. Биз кыргыз сөзүнүн ресурсун, байлыгын ашып кесип 3% пайдаланабыз. Анда кантип кыргыз тилин өнүктүрөбүз? Эл ойлойт да кыргыз тили журналист менен жазуучу өнүктүрөт. Бул жазма журналисттер, радио тележурналисттердин сөз байлыгы андан да азыраак. Себеби алар боюнча үнгө, өңгө маани берип атып, жазган журналисттер сөзгө көбүрөөк маани берет. Ошолордун ар бир кесип санап чыксаңыз, мен 3000ден ашык сөзү бар кесипкерлер. Мүмкүн Алатоо журналы, көркөм журналы көп экен да. А бул жагынан билинбеген менен Абдулмамит Матисатов эбегейсиз салым кошуп, ар бир жаңы макаласында, аңгемелесинде өзүнчө боекчо ошол сөз менен гана ошол жерди сүрөттөй аткан сөз табып, акыркы эки өзгөчөлүгү Матисатовдун журналистика бул экологиялык таза журналистика. Бүгүн интернетте жаңы журналисттердин тили пайда болуп өтө кыска, кээде сөгүнүп жазат, кээде оруп жазат. Сөгүнгөндү биздин айылда айлык дегенде чабандар дүкөндөн сөгүнчү да. Азыр интернетте бир сайын сөгүнчү. А сөгүнгөн сөз бул албетте элдин номинатын артка тартат. Матисатовдун макаласында, аңгемесинде орой сөз жок. Матисатовдун аңгемесинде дайыр өзгөчөлүк, бул Матисатовдун эң чоң кемчилиги. Матисатовдун каармандарында конфликт жок. Конфликт жок. Өзү конфликтси жок адам да. Анан элдин баарын урушпайт деп сөйлөйт да. Өзүнүн мүнөзү, симпатиясы каармандарды сүйүп отуруп, эде баягы кум шекер кошкон чайга балды коссоң да билбей калат го. Абдамит эке каармандарын өтө сүйүп, балдын үстүнө кум шекер кошуп. Бирок жарашат. Бирок каармандарда конфликт жок. Тиги орустун философу Разановдон сураптыр да, интеллигент ким деп. Разанов айтыптыр, интеллигент бул башка адамдар жөнүндө, уш адамдар менден да жакшы адам болуш керек деп ойлогон инсандар. Матисатов да ошондой ойлойт да. Каармандардын баары ак көңүл, жөнөкөй, сөгүнбөй, конфликтке барбай, тыш жашоону жакшы көрөт. Сөзүнүн соңунда Матисатовдун журналистика бул адамгерчиликтүү журналистика. Юрий Болдыров деген орустун жазуучусу айтып атат, илгери кесип менен чын өтүш керек. Азыр кесип менен киши өлтүрүш керек. Ошол заманда өзүнүн парасатын сактап, адамгерчилигин сактап, кыргыздын нарктуулугун сактап, бүт кесипте адамгерчилик чек. Абдулмамит аке акыркы 20 жылдарда мамлекеттик бийик кызматтарда жүрдү. Ошондо дагы бул мамлекеттик бийик кызмат прагматиканы талап кылат. Көркөм дүйнө бул өзүнчө бир воображение, фантастиканы талап кылат. Экөө бирүнө каршы келген дүйнөдө жашап жүрүп дагы канамин таштабай келаткандыгы бул эбегейсиз менетке шекелдеги. Сөзүмдүн соңунда бул жакшы жөнөкөй, сиз кыргыз эл жазуучусу намына көрсөтүпсүз. Мен үчүн бул студент кезинде сиздин биринчи чыгармаңызды окуган кыргыз өнөр Чокмоловдун өмүрү. Мен үчүн сиз 35 жылдан бери кыргыз эл жазуучусуз. Барлыгыңыз. Баягыда аны көркөм Мустебелдин жебери Ирина Райдинанын юбилейи болуп калды. 60 жашты. Бирок эчким 60 деп айткан жок. Алтын өл деген балдардын сөзү, ал Мустебелдин алтын өл деген эң жогорку бал экен да. Ошондой деп өткөрдү, мен эсиме калды. Жакшы. Бүгүн Абдулмамит Матисатовдун юбилейи 65 деген. Алтыдан да бүгүн мен бир байкаганым ошо кубанган сөздөр болуп атат. Урматтаган сөздөр болуп. Ошондо бул деген сөздөр көбүрөөк айтылып атат окшойт. Мисалы мындай деп атпайсыңарбы? Урматтуу улуттук университеттин устаттары. Урматтуу улуттук университеттин шакирттери.
Ben de uşul kişinin kuantıram eкен. Ama özüm жаштайны көрүнөсүң. Арамызда эле эмес. Бирок мен сенин эмгек жолуңдун башталышына, сен кураларда эмгек жолуңдун башталышына дагы кийинки өсүшүнө дагы бирөө болгон адаммын. Ошондон улам мен ишимен дагы ушул жерде сүйлөгөнүмдү ойлоп, чексиз ишимен кубанып атам. Бул жерде мен bir haftada aytayım, onlar kimler ekendin, emni ekendin, özümüzler azime cevap olsun, karab ve barınırdı. Karab duruyunca buna. Mevli Samadiyya, Ağır Dinamit, Samsak, Nazarpul, Tanıştıkbet, dayanımlar oturdu. O talantı, en talantı Kırgız Adalarında özünün icra, Cuma öyle oturan, daha dışında. Bularda lençi yaşlı mektebi, Mamad oturan. Bularda lençi yaşlı mektebi de açar bunu. Buların yaşlığı, Allah aşkına dedim çıkan uçurlar, daha uçurlar gazeteye baylanışta oldu. Cenab-ı al bize hazır olursan korkup ketem, lençiyle üstlerine şey yaptı, tıkırlı oturan gezlerine. Tanda cem salsan geçke jetpek, geçke cem salsan tanda jetpek diye. Gündüz geçke işteymiş, öte gazetelerin. Geçinde olsa var, tıplar arasında ağır bir hatanın tüyüne tüneymiş. Onun karayız, onu da yüzdeyiz yaptı. Böyle boşal, emgek boşal tüşük, yaş gezdiğinden alaşkan tüşük. Onu şu, Türkçükbek'te ayttın mı? Aytar, anne ayıp özler, ayrılımızlar baktamazsan. Boşal tüşük, bulardan altın beşinci oldukları oynayın. Oşol yerde talapta batıyla ayta ketelim, kalba istemiş Osman Ekti'nin redaktarı şularını Abdülhamid'e dalışıntı başladan. Bir tam öküz, bir de başladanımız. Açık tarihler oldu, tüp canlı. Ana cürü oturup, kavarcı oldu, çoğun kavarcı oldu. Biz de oşantı başıyla. Bala kavarcı, çam kavarcı dedi. O çoğun kavarcısı oldu, bölüm başısı oldu, daha da ödengeler oldu. Ana bağırma güçke toymanda, Kırgıztusu gazetasının bölüm başı olup gitti. Alt yerinde böylesi oturup Kırgıztusu'da iki yolu başladı. Onun televizyonda. Ben öyle neyin iki yolu degenleri seyirdiğinizde, Abdülhamid'in şu 6-5'te jetken, Şakir'ten Ustad'ta jetken ömür yolundan en bir iyilik duyucular oldu o deyimde. Bunda tövellük etmek oldu çok. Canım yorulma büyükler jüri oturdu, ağızları şundaydı. O yeni Abdülhamid, ben öyleyim, bir sözüm verdi, yaş bunlarda Şakir'te de üçüncü değil mi? Ben Abdülhamid ağaylar, Abdülhamid Murzayeviç, Maçasakov, o yerde sizlere okşup Şakir olup gelgen, şu yerde okuman, onun özünün altına maksat koyman. Oşaları aktardık emsizlerge. Dağıt sokup, ağaylar katarı, Maçasakov mektebedeki caz ortasına oşalı katarı, tağınladı. Bu bir nesi, ikinci nesi, Gitep'ti, Gitep 3 bölümden taradayken, bir Cemhuriyet geçip aldı mı? Cemhuriyet'in bir sözünü açıp 4 bölümden de açıda olur. Kendi Cemhuriyet, uşunca alacak şahsıdır. Bundan makalası geçti de jürüp, oşanda iyi jakşı nesiller ayıptan eken. Bu kişilik makalanın yazgın gezlerde giyden. Bu ömrük sarkıların şu makalarında baypayız. Benim makalanın atılışıdan bana cevap Şimdi ululuktun Cönököylülü, Cönököylüktün ululuğu deyip olsun. Tuğra kısaltıp açsak, ulu Cönököylü, Cönököylü ululuk. Ben öyle bu yazıcı, jurnalist Abdülhamid Maçakoylu'dan cevapı var. Benim müntuğa etmen sözdür. Lev Tolstoy'a, Dostoyevski'ye, bizden aytalı bağlı aytmatlarla tağındık aytmat sözleri. Oşunu bugün bugünkü gibiler, bugünkü kendisine aytatkanlarımızı ondan sonra da oyluyorum.
Bu can toplatalım dedik. Bir söz etmedi bakayım. Onların bir ekücü bakın. Hani sonuç görüşümü de payra uyamadım. Bir bay koyuyor. Ekücü bakın tutuyorsun ama. Evet, ben kıskantıydayım. Onu çağırmıştım. Onu oyuncu yazganlarım var ya. Anladığım bazı açıkçası zavçılığı çok ol kaldı. Korkabır kağla oytayım ben. Gerek. Ağzından çırayın. Kağlamışım da ben burada da belirli de etmem. Bugün aklım geliyor. Ya, Nazım Hikmet denen hanımefendimiz şimdi bize asıttır. Aşığının Ali, aşığına ele gideceksin. Gündördün Ali, yaşına ele gideceksin. Bırakbenin su olsa ele, içiyle ele gideceksin. Ya? Denizin Ali geçtiğine gideceksin değil. Allah dilemek, benim sana ayetlerden sözdürdüm, Ali, Aytullah ele gideceksin. Akbereke, bir vazifamız kaldı o. Yazıcılar sayesinde altından bir de kilo atmadınız mı? Kırgızistan Yazıcılar Sayısı'nın sonraki Kırgız'ın gelen boyu alttı. Bıraktı üzerinde çok tuğaççı Cıldız Akay'a oturan Cıldız Akay'ı şu takşımandan kırkıldı. Yazıcılar Sayısı yolu. Hazır sizlerin manayınızda biraz götürüş için küçük bir muzikalık pauza kılalım. Sahnada Salavat Sadıklı.
dil jarga tam gülsün çaçkan kezde gör koşular tırgız jeri sezilir atelik mirleri uzun kırgız jeri nurdan bütken sulu kırgız jeri ırdan bütken. Sizin zamandaş kalemgerler, adabiyatçılar sizge karata özlerinin bilgen sizin biyiktiliğinizdi aytıp жатышат. Men dagы sizdi oşol biyikten, oşol jarıktan tanıgamın. Ali geçe oşoldoy bir biyikte birge kele жатабыз. Mına kojekemde oturat. Rasında sizin adamgerçilik sapatınız öte biyik. Abdike aman bolunuz. Mına bu çıkarmacılıktın örüşünde жүрүp men Kırgızdın bir karapayım kızı katarında көп кишиге эч качан алдына барып bir болот отурмушта. Ушундай bir кыйчалык учурлар болот. Же болбосо балаң үчүн болсо да бирөөнүн алдына барууга зарылдык келет. Мына менин тун кызымды өзгөчө жолго салган устаты катарында ушу Абдикем. Аман болуңуз. Tağlara çolpana Yarkılda süykme gülüşün Jürgatkan bozoya özün oy çirikin yaşlıktın jıpar gülüsün Akılım donuk bulakтай, арқар көстүйгөн шырактай. Емгекте бірген ай, баратсақ, ой чирикин қалабың арман тұрмақтай. Мен бұлбұл ғана таңдана Sen bir gül todan akıgan Havada kanana Sen çolpon oy çirkin ayday bir yüzün bakın
Жылгада ичке булак бар, жыргасын күндөй өмүрүң. Азыркы шайра turmuşda oy çirikin güldözün nasıl ömürüm. Oy çirikin güldözün nasıl ömürüm. Erteden beri biz durmaktаған, сыйлаган ел жазуучулар, окумуштуулар Абдулмамит Мырзаевичтин жаңы жарык көргөн китептери туурасында бул кишинин кыргыз адабиятына, кыргыз прозасына кошкон салымдары туурасында абдан сонун бааларды берип кетти. Мен Абдулмамит Мырзаевичти бүгүнкү кечеси менен өз эмгектенип ис салып кеткен Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио корпорациясынын жалпы жамааттын атынан чын дилден куттуктайм сизге, чоң үмүттөрүм каалайм. Биздин корпорацияда Абдулмамит Мырзаевич 1994-96 жылдары эң мыкты жетекчи катарында тарыхта калган. Бул кишинин тарыхта калган эки журумдуу иш-чарасы бул 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгы өткөндө биринчи жолу ушу биздин телевидениени спутникке чыгарып, Евровиденияга чыгарып, бүткүл дүйнөгө ушул чоң салтанатты алып көрсөтүүдө Абдулмамит Мырзаевичтин өтө чоң эмгеги бар. Андан кийинки эмгеги ушул жылы 8 декабрда канча жылдан бери ачылбай жүргөн биздин автономдуу студиялык комплекс АСК деп коебуз. Ошону президенттин катышуусунда 95 жыл 8 декабрда ушу Абдулмамит Мырзаевичтин учурунда ачылган. Ошол күнү биздин атактуу режиссерубуз Эларсөз Балташкаев президенттен суранып, ушул күндү биздин телевидение жана радио кызматкерлеринин күнү кылып бериңиз деп өтүнгөн. Ошол күндөн бери ушул күн биздин кесиптик майрам катары белгиленип келе жатат. Абдулмамит Мырзаевичтин чоң эмгеги мына бул жерде биздин тирүү тарыхыбыз Эларсөз Тамара Хусейновна турат. Ошол дагы эмгеги ошол Абдулмамит Мырзаевичтин учурунда элге өтө кеңири белгилүү болгон Замана студиясы дагы ушул кишинин учурунда ачылган, неже биринчи жетекчиси болгон. Ушундай чоң иштерди дагы сиз жасап кеткенсиз. Ушул кезге чейин биз иштеген кызматкерлер сизди өтө жылуу сезимдер менен сөз кылышат, макташат, сиз ошого татыктуусуз. Анан биздин ушу корпорациянын бүгүнкү жетекчилиги агайын ал жерде абдан сонун сөздөр айтылып атат. Ушул кишилердин баарын катыштырып, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө, ишмерлигиңиз жөнүндө бир жакшы даректүү тасма тартып, ошону сизге белек кылалы. Рахмат. Кыргыз эл жазуучусу, көп кырлуу таланттын ээси, мыкты котормочу, адабиятчы Самсак Станалиев. Kırgız adabiyatının tarihinde iki uruntu uçur var. Biri 30. yüzyıl olsun, ikincisi 60. anan 70. Adegende poeziya erkin bo'ladigan, akınlar birinci çıkışkan, andan keyinki prozaiklerin topluluğu 70'lerin başında
Murzaga uşul mezgilde Kırgız adabiyatına prozaikler sanal oldu. Oşulordun içinin keyin Kasım kuşu, 5 ay sonra Abdülhamit Maksat öldü. Yaşlar öz altınca ünü var, öz altınca istili var, öz altınca oyuncuları yaşlar atarken. Men özümdü aptal kuançlı sezim, şu kişilerden algaçlı tiketlerin redaktorlarını anlatmatar. Abdülhamit'in algaçlı kitabı Çaşkıran seriyasından yap gördüm. Ben İspanya'da oturanda talaş buldum. Ankenin sebebi boşluğu sözünde krizi öğretkenliği. Bir de Mehmet Sabır Turak boşluğun sözünü sıkken görse içkilik kovur. Keyin Muhammed Havai oşandoy anlatma vergen ağır adavi televizke içkilik kovur kaybedere girdi var. Özü Abdülhamit'in yazıcılık çeviriciliği söz menen dağı, oy menen dağı emes, oşa turmuşluk, görünüşlük, bolun bergeninde de mınday özünü söylüp Kırgız adabiyatında Mırza Kapart'ın çıkarmalarına başladı. Mırza Kapart'ın çıkarmalarına başladı. Kalmanlarımız bazı leksiya okuyoruz ortaya sözünden aytanda. Abdülhamit'in algaçkı kitabın bu Kamandırık'a getip alıp Tölenbayev Abdurrazak degen var. Ada oşa taraftan oşandan düşündürmesi bilen berdik. Tam degen kitabı oşanda çıkan ağa çeyin Abdülhamit'in daha öyle jakşı gözün baylanışımız. 50 yaşta işlep turganda, üstten tuğabında menin ölümüme gelip, menin hükümetlerim praktiklerindeki başkasından o sözlerden ötürüp etken, oşondan beri Abdülhamit öküz, Üstad'ına şakir, ağa jana iğne katarı birimiz yolda taştılar. Aklında şuların tasiri bolduğu aytormendalı bir anlamı yok. Blok prasayı podcast'ın da anlamı yazılmışsın. Abdülhamit'te men daima caz devayta. Anan Orsalawiyatın tarafında bizdik ancak görüştür çok. Orsalawiyatın tarafında cazbayta jakşı yazışlar. Jakşı yazışlardı angeme je ır jazdırtakta özünün öz jarına. Toğuzay bolganda enenin kursağından düşkön baladay bolakta. Biz ıyını örebiz, ışkıra örebiz, anın bir nerseni jazabız da. Al, börkün çarpanın tol, kandı, balası bolup sanamay. Abdülhamit'ten mümkünçülük bolup olsa gerek. Bunun angemelerini okuvatkanda men kийин okatка böyle vardım, düştük yere. Ayşe'nin okattın eli, aptal göz altıga taşladı. Batkent'in eline varsa, Batkent'in komitette, onu desem, Batkent'imizde çay verip duruyor, bir nesnesini öpetişim. Bizde, bu tarafta ayrıca, meclis vekilleri tarafta. O da öyle geçip bıraktı. Anam, bulardan elinin özüde başka, men başkaları antip yazalbay, maçsakıp, oşal eldin, oşal yerdin, düşünüdün, münözün, kıyalın, tol görsetecek. Anam Abdülhamit'in de jakşılığı var, Natasya okuvaydı. Bunday alt dilinde deveyitler. Okurman özü köp nerseni oylanır. Kırgız prozasında 50'li yıllarında yapıp 60'lar
Мырзағапаровтардың келишименен түштүк прозасы деген түшүнүк пайда болгонда андан кийинки ошо түштүк прозасынын күчтүү чыгармаларын ушу Абдыламит жасады. Мен жаза бердим, бирок Абдыламит жазбайт да. Абдыламиттин кудурети, Абдыламиттин таланты, Абдыламиттин кызыктырган окуялар жазып. Абдыламит аткаруучу, Абдыламит ошолордун кызматкери. Ошондуктан мен Абдыламит жазабы деп айта берем, бирок качан ыкыласым келгенде, качан илхамым күйгөндө жазылмак. Дагы мындан жакшы, мындан кызык чыгармалар жаратып, анткени сенден кийин азыраактарын айтпай коеюн, сенден кийин ошол Мырзағапаров баштап кеткен стилдик багытты уланткан, бирөө жакшы улантат, бирөө кем улантат, ал өзүбүз ошондой жазуучулар пайда болгондо мен кубанам. Барлыгы жакшы аңгеме, повесттерди берилер, мен окуйм. Çok rahmat Santırat ağa, ayınız için, bildiriniz için. Abdülamet Muzayev'in Damazalı Aseni için var. Ben şu ayaklarından tartışmayayım. Damazalı Aseni jalan ile Kırgız jurnalistikasının, Kırgız publicistikasının, Kırgız adaliyatının, Kırgız madaniyatının, Kırgız biliminin de çoğun saltanatlı az emez. Birinci кезекте ошол 79-жылы ошол улуттук университетти бүтүргөн биринчи бүтүрүүчүлөрдөн коюп 50 жылдан кийинки журналистика бүтүрүүчүлөрүн мен мындайча айтканда менин курсташтарымдын чоң аземи болуп саналат. Биз мындан 30-40 жыл мурда ушул университеттин студенти болсок экен деп талаптанып, мындайча айтканда ошонун жакшы сааматтуулук канча жылдар окуп өтпөй жүрүп ушул зал биз үчүн ыйык зал болгон. Ушул залда 74-жылы өтүп, 50ден ашык бала 74-жылы ушул залда Абдыламит Мырзаевичтин жана менин жоондо 50ден бала ашык бала бүткөнбүз. Кыргызга кызмат кылган жигиттердин жоондо ушул жерде отурат. Биринчи кезекте мен Абдыламит Мырзаевичтин атынан, өзүмдүн атымдан ушул курсташтарымдын чоң салтанаты менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Абдыламит Мырзаевичтин көп кызуу талант экенин мен 3 чоң касиетин белгилегим келип турат. Кыскача убактыңызга балгаймын. Эң биринчи кезекте мына баардыгыңыздар айтып өттүңүздөр, бул жерде Абдыламит Мырзаевичтин көп кызуу талант экенин биринчи кезекте бул чыгармачыл инсан, экинчиден коомдук мамлекеттик ишмер. Жогоруда ораторлор абдан жакшы белгилерге түштү. Эки сфераны бириктириш бардык эле адамдын колунан келе бербейт. Анткени ар бир сферанын журналист болуп баштаган Абдыламит Мырзаев өзүнүн чыгармачылыгын журналист, публицист, прозаик, жазуучу мындайча айтканда, анан медиа менеджер болуш, анан эң акырында келип өзү бүткөн университетке, өзү бүткөн факультетке улуу устат болуш. Бул ар бир сферанын, ар бир кесиптин ар кандай сырлары бар, өзгөчөлүктөрү бар, ошолордун баардыгын талдаган, ошолордун баарын боюна сиңирген, ошолордун баарын сырын ачкан. Бул көп кырдуу, чынын айтканда, жогорудан жараткандан берген таланты, чындык таланттуу адамдарга гана тийиштүү касиет деп эсептеймин. Мен бардыгын айтып отурбаймын. Абдыламит Мырзаевичтин мени кубандырганы ошо кийинки жылдарда өзүнүн бүткөн университетине, өзүнүн факультетине келип, өзүнүн кийинки буундарга өзүнүн талантын, билимин, чеберчилигин, акылын берип жаткандыгы бул абдан чоң эмгек. Башкача айтканда Абдыламит Мырзаевич эч кимге билдирбей, күн сайын, саат сайын, жыл сайын өзүнө түгөл эстелик туруп жатат. Анткени бул жерде менин студенттерим, курсташтарымдан сырткары студенттерим отурат. Мурдагы студенттерим биринчи мына Каныбек Капашевич Иманалиев, доктор, бул киши деген саясат таануучунун доктору, чоң
тарихчы, публицист, журналист, жазуучу. Андан кийин мына Абдулламир Жумашев отурат, жетиген журналдын баш редактору, Кыргызстанда таанылган жигиттердин Кайрат Иманалиев отурат, мына ДТРдин азыркы жетекчиси. Мугалимдин эң чоң бактысы өзүнөн өзү тарбиялаган студенттердин өзүнөн ашып элге кызмат кылган таланттуу, элдин жумун аткарган жигиттердин кыздардын чыкканы, анан кийин окууну бүтүп кеткенен ошо эже айланалар менен жолукканда ага эже деп жакшынакай саламдашып турганы чоң бакыт чынын айтканда. Ошондуктан Абдулламир Мурзаевич, мен сиздин ошо окуткан студенттериңиздин арасынан биринчи кезекте өзүңүздөй таланттуу, элдин жумун аткарган таланттуу жигиттердин чыгышына, мына биздин окуткан студенттердей Каныбек Апашевичтей, Кайрат Олжобаевичтей, Абдулла Жумашевдей эң таланттуу жигиттердин чыгышына мен тилектешмин. Бул абдан жакшы иш. Экинчиден, абдан жакшы сөз айтып кетти. Абдулламир Мурзаевичтин мээнеткештигин, эмгекчилдигин. Советтик мезгилде эмгек это был культ, чынын айтканда. Ошондуктан социализмдин баатыры деген эң жогорку мамлекеттик сыйлыктар болчу. Азыр жазуучуларда, акындардын чыгармаларында жана башкаларда азыр эмгек культ болбой калды. Башка нерселер культ болуп калды. Бул биздин чоң кемчилигибиз чынында. Балким мурабалык жактан мамлекеттин, коомдун такыр башка баратып жаткандыгына ушуга байланыштуу болсо керек. Ошондуктан Абдулламир Мурзаевич 74-жылы ушул университетке келгенде студенттик статус эмес, студенттикке кандидат деген статус менен келген. Ал кандидат болуш студентке жатакана жок, стипендия жок. Бирок мээнеткештигин жөнөкөй айылдан келип, жөнөкөй үй-бүлөдөн чыгып, мээнеткештиги менен, эмгектүү сүйүүсү менен бара-бара эң алдыңкы студент болуп, эң алдыңкы стипендия менен окуп, университетте эң мыкты бүтүп, мына азыркы даражага жетип отурат. Үчүнчү чоң касиети Абдулламир Мурзаевичтин мунун адамдык парасатынын тазалыгы. Мен Абдулламир Мурзаевичти мына канча жылдан бери билебиз, 5 жыл бир партада отуруп окудук. Азыркы күнгө чейин үй-бүлөбүз менен катташабыз. Абдулламир Мурзаевичтин тазалыгынан чынын айтканда эң сонун чыгармалар жаралды. Эң жөнөкөй нерселерди айтуу менен дүйнөлүк, адамзаттык, глобалдык баалуулуктарды алып чыкты. Мына ушунусу менен бул Кыргызстан менен эмес, жалпы дүйнөлүк адабиятта да кала берет деп ойлойм. Эң таза адам гана таза чыгармалар жаратат. Эң таза адам гана жакшы келетти артында жакшы калтырат. Ошондуктан Абдулламир Мурзаевич, мына сиздин кетериңиздин аталышы батып бараткан күндү аябайм дейт. Бул сиздин жан дүйнөңүздүн тазалыгы, сулуулугу, жаштыгы, бул азыр эч бир жерден табылбай турган адамдык сапат болуп саналат. Анан Мунузбектин бешик курсташым абдан сонун сизге чыгармалардын топтомун жыйнаптыр, батып бараткан күндү аят жана жүрөгүндө күн жашайт деп. Сиз чынын айтканда жүрөгүңүздө күн жашаган адамсыз. Өмүр бою сиздин жаштыгыңыз, сиздин сулуулугуңуз, сиздин тазалыгыңыз жүрөгүңүздө жашаган күн менен бардык жакшылыкты мына үй-бүлөңүзгө, ага туугандарыңызга, жерге жээңизге, элиңизге мына жаш муңдарга чачыратып, дайыма сулуу, дайыма жаш, дайыма таза болуп, мына сиздин өмүрлүк жарыңыз Жаңыл Абдулбек менен 20 жылдан ашык Бишкек мамлекеттик университет иштейбиз. Өзүңүзгө жараша, куп жарашкан керемет өмүрлүк жарыңыз бар. Вазир жакшы, хан жакшы деп кыргыздар бекер айткан эмес, аял жакшы, эр жакшы деп. Жаңыл Абдулбекованы бүт Бишкек мамлекеттик университет өтө сыйлайт, өтө билимдүү, өтө интеллигенттүү. Бул аксөө асыл заттардын бири. Бул биздин кыргыздын азыркы күндөгү кыз келиндерге үлгү боло турган асыл беш жандардын бири. Мына ушу үй-бүлөңүз менен жүрөгүңүздө күн жашап дайыма. Күнүңүз эч качан бүтпөсүн, батпасын, өмүр бою сиздин баскан исиңиз, ийгениңиз керек болсо, сүйлөгөн сөзүңүз, жылмайган үнүңүз менен жылуулукту, тазалыкты, адамгерчиликти чачыратып, өмүр бою бактылуу жашаңыз. Siz tarbiyalan studentlerin arasında sizdey mırt adamlar көп çıksın. Rahmet.
үчүн курсташ катары өтө бир көп нерселерди эске салып койдуңуз окшойт. Урматтуу жолдоштор, бир аз шыдап туралы, аз калды сүйлөшүүлөрдө. Азыр эки киши сүйлөйт, андан калган сөздү биз иш-чаранын экинчи жайына алып турабыз. Азыркы сөз белгилүү адабиятчы Манастамбул жана Чыңгыз Айтматов академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери Папан Дүйшөнбаев. Turmuştan tanınan tanıcılar деген bir seriyanın altında içine eskileri jariyaladı. Burada da jariyalanan, hazırda jariyalanan bu eskilerde bir angemin, bir novellanın ruhu var. Bu angemin novella zihnimizin ötürü içine alakanlığı batıp koyduğunu beraber bir angemin novellanın ruhunu alıyor. Örgün bulunduğu 80. yıllarında Turmuştan Tanınan Tamçılar деген usul bölmüştü, baştan. Keyin özünüzde bilesizler, Dəlile usul formada Şake'nin ağındıları payda oldu, Turkumalik'in çamındıları payda oldu, yeni daha bölür, daha antaylarda çıkar, yok Abdülhamit baştan görülmüş adayatta bir özünce görülmüş. Hazır akılda ülke olarakta Ruhan'ın kanday canlığa gidişi çınlar çıkartmayı belli. Aynı bir epizodun, aynı bir estetin bir anne benim cümle oluyor. Mesela ben burada oğlu insanlar geçsem o, ben bir bana bir tek örneğin ömrüm üstüne tutmamı gerektir. Mesela bireye gelin, bireye gelin filozofdan geriden mesela sen kaçar böyle gezin, senin bir söz taşlar, beni tipe aldım o soru, ben anlatılan Afganistan'da bir kalda soru top gitti. Bu yerde kança yoktu, kança angemin ideyanın böyle ayaklarının duracak. Bunu çocukları anlatıp angemin duracak. Bu eşkele duracak. Bir o, usulümüz menen eski alanda, eski alanda. Tümele Balkan'ın bir konumunda isterler. Başka da ayrı söz dizmeklerin tüzgünde dağın adren dayağı geçiyor. Güzel anlamda o şöyle eskilerinde bir şey var. Öz akçazın özü ayrı isminin boynundan değil. Bunday savaştı, bunday eşkerde, bunday çok da. Yani tamçılar gönderdiler. Oluşlar adayatında uzatanızı var. O görmüştünüz yani. Girişkinin, Sokolov, Mikstop'un, daha başka doktorların çakan geçse türünde angemeleri 90 olur şeyler istedim. Mesela bu anlayışın gözümünde degen var. Ahtar ettiğine belirli degen var. Yok. Adayatında Abdülhamit başkanından bilin. Süveye yenileydiler. Boşanmayla fayda olduğunu yani ağındılar, çavundular böyle. Ayıktım, çok istedim. Ağındılar fayda oldu, çavundular fayda oldu. Yeni çavundular bitince zaten. Bir bundan o dönemin seyahatından geldiğim çok. Bu özünce görmüş olarak da. Bir tarmak katarında fayda oldu. Tarmak katarında. Boşanma başvurtusu gibi bana İstimamına istiyorlar, adrenalin tozuz. Yani yetişse şu her zaman özünün modalı yazıcılar olup, aklımlar olup, artık zamanda modalı yazıcıların biri Paulo Coelho'dan Coelho. Yani şu anda yazıcı çetelerinden üç çıkarmazını okup gördüm. Alkıyı başka Veronika'nın Dalyan'ın deyimde motorunu yazın deyimde. Bana bir soru. Niye eskide yazın? Kimin defter yazın? O sonunda ünlü tanımadığında usul Coelho'nun çıkarmalarının bir denizcen yazı. Özürlü ide yazımındaydı. Asıl maksat önemli beklemişliğinde
сапарға шықсам, дүйнөнү баары сага жардам берет дейт. Эми бул Батыш-Adabiятына сыйыспагын көрүнүш. Батыш-Адабиятында міне адамдар биrbirine душман деп. Ричард Уэллингтондун бардык адамдар сенин душмандарың менен урман деле бар. Мына ушундай жарык нерсени кайталаган үчүн ушу көбөйдү. Адамдарга маалымат ушундай бүлүк багыт берип тургандай жарык чыгармалар керек. Бир чакырымды эстетүү чакан ушундай типиштей философиялык экстензиалистик романдарды жазгандарга ушундай да керек. Эми азан чыгармачылык адамдарга әңгімелеріне шын айтып кеткендер. Өзгөчө рай, өзгөчө симпатия менен мамиле кылган бир жарык күнүдө жарык. Түштүктүн руху сезилип турат, жыты да сезилип турат, электриде сезилип турат. Ошол эле мезгилде жырлар тиген күндө өзүнчө жылуулук чачып турат да. Ушул анан кийин бул жерде чоң жазуучулар болот, чоң акындар болот. Чоң чыгармаларды жазгандардын баары чоң адам болду. Афанасьев деген акын аябай назик, терең лирикалык ырларды жазган. Өзү раймсыз помещик болгон. Тапан жиынтык кыздарсаңыз кесип көрөсүз. Абдырап досум менен сен берип турган Адаbiятындагы өзүнчө көрүнүш жана мен жаңы баштаган жаттарын айттым. Ошону өркүндөтөөр чыгармачылыгын өссүн экен ден соолуктагы досум. Абдан Мырзаевичтин бир топ иштери айтылды, чыгармачылык жолуна абдан жакшы токтолдуңуздар. Мен ушу жетекчилиги тууралуу кыскача айтып өтөйүнчү. Урунттуу бир үч окуяга көңүл бургум келип атат сиздердин көңүлүңүздөн. Эң биринчиси Абдан Мырзаевич экөөбүз 1994-жылы студенттер уксунунан 30 жыл мурда Абдан Мырзаевич президент болуп, мен вице-президент болуп, Акаевдин указы менен чогуу келди, иштей баштадык. Мындан 30 жыл мурда. Келгенден баштап ушул Абдан Мырзаевичтин адамгерчилиги, ар бир чыгармачыл адамга кылган өзүнүн мындай бир саламдашканы да, өңкөсүнүн жоңголуга саламдашканы да ушунчалык жанга жакындуу болчу. Абдан Мырзаевичти абдан биздин чыгармачыл коллектив жакшы кабыл алган. Эң биринчиси бул киши экөөбүз жумушка келгенде кыргыз телевидениясы болгону 6 саат иштечү. Кечки саат 6-дан түнкү 12-ге чейин. Анан 90-жылы эгемендүүлүү республика болду деп каалаганын жанагы РПО, РНТ деген мекеме бар, ошол аркылуу фильмдерди каалаган ишин ар кайсысын көрсөтө берип, анан бизди ошол кездеги пресс-секретарь чакырып айтты. Эртең мененки передачадан баштап, саат 7-ден баштап. Күн таңкы программа, андан кийин түштөгү программа, кечинде саат 6-да болуп, мурун 6 саат иштесеңер, азыр 18 саат иштелди. Ошол 18 саат эфирди толтуруу абдан зор иш болчу. Ошол эле коллектив, ошол эле айлык менен Абдан Мырзаевич абдан чоң зор иштеди. Ар бир кызматкер менен, ар бир чыгармачыл адамдын көрсөтүүлөрүн, уктурууларын анализдеп, баарына жумушту, айлыкты жакшынакай төрөп берди. Бул биринчиси. Андан кийин Кайрат Олжобаевич айтып кетти, ушу КТРКда Кайрат Олжобаевич Иманалиев 17-чи жетекчи. Ар бир жетекчинин өзүнүн орду бар. Биздин ошо көпчүлүк иштеген телерадионун кызматкерлеринде. Абдан Мырзаевич келгенде Манас Мингдин ошону бүткүл Советтер Союзунун бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтүш керек болчу. Ошону менен кошо Евровидение деген телевидение бар ар кезде. Азыр Евровидениени көргөн атабыз ал кезде бул
абдан жаңылык болчу, баарыбыз түшүнбөй, биздин көчүп жүрчү телевизиондук станциясы жок, камера жок, түрк тилдүү 8 президент биздин республикага келип, Манас миңди таластан көрсөтмөк болду. Күнгө ойлойбуз ушу жөнүндө, күн түн ойлойбуз. Бизде көчүп жүрүш телевизиондук станцияда жок, бизде камерада жок, бир эле бетакамести бар. 8 президент келгенден кийин аз болгондо 4 камера болушу керек. Ошонун баарын Туркиядан сурап алып, Манас миңди 1995-жылы биринчи жолу Кыргыздын тарыхында Евровиденияга 1,5 саат эфирге бергенбиз. Бул биз үчүн абдан зор сыноо болчу. Ошол кезде Абдамит Мырзаевичтин багы Түркияга барып телевидение менен ушу техниканы сүйлөшүп, чыгармачыл адамдар менен сүйлөшүп, өзү дагы таласка барып, мен болсо жумасына 2-3 күн ошол таласта жүрдүм да, анткени ал жерде биринчи жолу ошол экранга чыкканы дагы Талас областынан биринчи жолу ансыз келген Манас миң бүткүл дүйнө жүзүндө көрсөтүлчү келди. Бул абдан зор иш болгон. Андан кийин Абдамит Мырзаевич дагы абдан зор иштерди жасады. Ак үйгө барабыз, таңкы программаны ачалы десек эле коюңуз чеже. Бул программаны ким угат? Коюңузчу деп эч ким укпайт. Замананы абдан кыйналып жүрүп, Абдамит Мырзаевич дагы кайра барып, бу иштин эмгеги дагы абдан зор ал жерде. Биз Замана студиясын 1996 жылы күзүндө баштадык. Ошондон баштап мынакей Замана КТРКнын азыркы эң жакшы профессионалдуу жасалган көрсөтүүлөрүнүн бири деп эсептейм. Мына ушул жетекчи катары бул телевидение боюнча кыскалай айтып койгонубуз менен абдан зор ишти Абдамит Мырзаев жетекчи катары. Муну ушул Кыргыз Республикасында тарыхта калчу нерсе. 1962 жылы биринчи жолу Москвага чыгып борбордук телевиденияга. Ошондо Көгүл Трот деген көрсөтүүнү биринчи жолу көрсөтүүбүзгө Чыңгыз Төрөкул Чайкматов чыккан. Бул дагы тарыхтын бир бети, экинчи бети ошол Манас миң. Ушул ишти Абдамит Мырзаевич абдан жогорку деңгээлде жетекчи катары бардыгын өз ордуна коюп, жапжакшынакай көрсөтүү Евровиденияга кеткен. Биз бардыгыбыз абдан сүйүнгөнбүз ошол. Эми Абдамит Мырзаевич аман болуңуз, бар болуңуз. Сиздин атыңыз чыкканда, сиздин адам катары айтып атышат интеллигент деп. Бул чынында ошондой биздин жаштар, мен ушу улгайган киши катары айтайынчы, сиздин ошол интеллигенттик өзүңүздүн жүрүп туруңуз биздин кыргыз элинин жаштарына, студенттерине ошо сиздин мектебиңизден окуучуларыңыз болуп, биздин жаштар сизди тартып интеллигент болсун. Аман болуңуз, бар болуңуз. Мындан ары ишиңиз бүтүн болуп, биз дайым сизге сыйынабыз. Азыр акыркы сөз болот. Андан кийинки сөздү буюрса иш-чаранын экинчи жарымында Кайнар рестораны дайындаган дасторкондун үстүндө уланталы. Азыр Абдамит Мырзаевич эмгектенген журналистика факультетинин эмгек жамаатынын атынан сөз факультеттин деканы доцент Костюк Ширин Алиев. Мырзаевичтин Кутман курагы китебинин бет ачары ушул биздин журналистика факультетинде биздин куттун залыбызда өтүп атканына биз абдан кубанычтабыз. Абдамит Мырзаевич, ошол сизди бүгүн куттуктоого, сизге жылуу сөз айтууга, сизге сезимдерди арноого, сиздин конокторуңузга дагы, бизге дагы абдан жагымдуу, абдан сүйүнүч, абдан жеңил. Себеп дегенде жүрөгүбүздөгү сезимдерибиз акылыбыз менен ширешип, акылыбыз жүрөгүбүзгө баш ийип, ошол жүрөктөн чыккан сезимдерибизди жан дүйнөбүзгө кабыл алып, сизге арноо биз үчүн абдан урматтуу да, сыймыктуу да, абдан жагымдуу да болуп турат. Урматтуу Абдамит Мырзаевич,
сиздин ушул бизнес факультетте эмгектенгениңизге бизге чоң табылган, бизге чоң сыймык, чоң урмат. Сиз биздин кесиптештерибизге ушул улуу ага катары, улуу кесиптеш катары тилибизден кетсе, дилибизден кетсе, жан дүйнөбүздөн кетсе, ошону көңүлүбүздү оорутпай, оңдоп, түз жолго салып койгон биздин кеңешчи агайыбыз, биздин студенттердин сүйүктүү устаты, жөн гана устаты болбостон ошого аталык мээримиңизди төгүп, агалык мээримиңиз менен, агалык чоң ишеничиңиз менен ушул ар бир студентибиздин жана булардын көзүн ачкандай болуп талантын ачып, ошого ишендирип, шыктандырып, далай жигиттерге, далай кыздарга сиз жол көрсөттүңүз. Себеп дегенде биздин өткөн ар бир сабагыбыз, эгер орус тилинен алсак, лекция же урок десе, котормосу бул шам, урок бул тагдыр деп которулат экен. Демек ар бир мугалим, ар бир студентине айрыкча сиз, Абдрамит Мурзаевич, ушул биздин студенттерибиз өзүнүн тагдырын таап алганга ар бирине күнүгө талыкпастан шам кармап атасыздар. Биз ошого ыраазыбыз сизге. Сизге эмнени каалайбыз? Кутман курагыңыз, дөөлөттүү курагыңыз кут болсун агайын. Ушул эртеңки күнү таңды тосуп, ошол эртеңки күнү жакшы адамдарды жолуктуруш үчүн, таланттуу студенттерге дагы дем бериш үчүн, сүйүктүү адамдарыңызды көрүш үчүн, кыргыз деп соккон жүрөгүңүздү дагы да кыргыздын обунун угуш үчүн, нуруна жылыныш үчүн, жакшы күндөрдү көрүш үчүн узак жылдар баткан күнүңүздү тосуп, арабызда аман болуңуз, баткан таңга сүйүнүп, арабызда бар болуңуз агай. Биздин ушул журналистика факультетинде сиз менен кесиптеш, сиз менен замандаш, сиз башкарган телевиденияда ошол өзүмдүн чыгармачылыкты баштаган бактыма сүйүнөм. Анан калса, ушул менин декандык багыма, декандык мандайыма сизди куттуктоо, сиздин торкол тоюңузду өткөрүп, менин багыма жазганына мен абдан кубанып турам. Жана өзүмө туман катары, жакшы көрүүгө катары калдым. Отырғаныңыздар үшін сіздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сырттан келген коноктор эч жака кетпей жок. Ол демек оң тарабына өтсөңүздөр күнчүгүс тарапта. Ошол жакта жанагы ишибиздин экинчи жагы. Азыр эми ыраазычылык сөз. Бүгүнкү биздин именинниктер деп коелу, Benim bir tuganda olan agalarım, üstadlarım, dinleyicilerim, zamandaşlarım, benim bir tugan cemaatim, Sadıkalakan iş başında tugan Jalpı Balasağın Üniversitesi'nin Jalpı cemaatına Nurma Hoca'yla altında stüdentlerime çok razı ederim. Endi har bir adamın takdiri özüçe oturmaydı. Ben bu takdirime razımım. Kanday yol bastı, kanday tatarlıklarını çektik, kanday жерге geldik. Şunun bardығы ben özümdün baktıma, talayıma razımım. Oşanın barında sizler beni joldap, koştap, jönep tayap жүрдүңүздөр. Men ustadlarım, sizlerge min alkış. Kanday son sözlerdi anladınız da, oşanın ar biri benim жүрегімдің kıllarımdan dirildep durdu. Şimdi aytayım. Bundaydı, Ulkan adam özünün hakkı olsa seyrek. Buday buyursa, oşan işlemişti, kança ömür beret Buday dalam, oşanı jakşına kayı kılıp,
kaytarganга менин дараметим жетет деп ишенем. Силер берген авансы, силер берген айткан асыл сөздөрдү Кудай кааласа кайтарууга аракет кылабыз. Силер менен ошол жакшы күндөрдө, ошол жеңиштүү күндөрдө силерди көргүм келет. Силер менен бирге жеңсем дейм, силер менен бирге бассамбы дейм, силер менен бирге жашасамбы дейм. Ошол күндү бизге Кудай Таалам насип кылсын. Азыр эми бул жерде кичине силерге дасторкон жайганбыз. Ошонун четинде жакшыраак отуруп, даам сызып кетиңиздер, мен алтында болгон атпай журтум. Барлыгыңыздар. Далай сөздөрүм бар ичинде, аны айтамын. Рахмат.